Biyag ti tao. Nanang, adan taning tibiyag ko. Kat urayak lang ang tipupusay ko. Ay, wan nga rod Jack, anak ko. Nasakit nga klunan, ngam ikarigatak nga awaten. Anda ko makindawag ka na kayo. Anya dayta. Sige, ibagang tanong ka ba laklakit di? Ipaay ko, anak ko. Di kayat ko. Sa maya matayak. Makita ko nga napintas kapag naadan na gitiaginak. Iso na balin. Agparami na. Iti balay, iti solar nga ipatawid siya kanya. No sa di mo abandana, di ipatawid siya, nanang. Sige. Taitudok no sa dino abanda ti ipatawid ko kan ka anak ko. Kaiso ti pagpatakderan nyo iti balayaw. Ang apay no pagagas mula ang ti kwartayaw. Imbes sa pagbalayaw, adamot ti balayaw. Basit mo na iti balay ni. Mapasaba dito na yung magbudo. Tabulo na agad nga rin tibiting na. Sige nga ron. Itudok no sa dino ti pagipatakderan nyo iti balayaw, anak ko. Nay, imbag man ta, da kwartada pagbalay da na. Ay, ada siguro urnong da. Hindi agtrab-trabaho pa dyan. Kapsat mo, Jerry. Wala. Waruta di kabsat ko na dyan. Di na pala pagkatang iti agas na ti pagbalay da. Isuntungan lang adan taning tibiyag na. Di kat asawa na, di agnumar iti balay da. Ay, awan nga rod ngam agpilit mo't. Narigag mga minapaayan di adim ta masakit ngamin. Ay, nuapay mga minanaadan iti sakit a kanser Nasobrahan iti trabaho na dyan, anang. Agasang magngami, ta 24 hours ti biyahe na nung nagdumangan. Ay, dahita nga rugkat. Di matulungan di asawa na agtrabaho. Para balaylaan kandak kalmutan dagiti anak da. Sa magngami, dahil dyan manugang yun, anang. Dahil agaw-awat iti kwarta di kabsat ko tamo ng aramida. Agad kasang, agipatakder da nga rugan iti balay da. Kastamat ti ko na di ati manak ko. Iso pagbigyan tayo tanarigat na paayan ti masakit. Dito iti imbagakin ni Jack kapag ipatakderan nyo iti balay, Elvira. Ta dito'y abanda ti itad ko atawid na. Nanang, agyaman kami. Masyanak mga minitanak ko, iso patgak tikid daw na. Narigat na paayan ti masakit. Ay, kaasilaang, tanasubraan na nga may tinagtrabaho, iso nagsakitan. Nagsalunat mo't ni Jack manipod ubing. Nga manipod ng asawa kas jay matan. Nana? Alang aron. Kaano arugyan nyo tagipatakdar iti balay? Ay, inton bigatan, nanang. Tagpabunag kami itan iti materyales. Kasta nga minti kayat ni Jack, nanang. Kaya't kung amin anapintas ti balayo. Kadagiti anak ta mapanawak. Bakit? Uray basit lang ang balay, Jack. Mayat medyo dakal basit. Tadwa dagiti anak ta. Dalawa kwarta. Salas. Kusina. Kansiyar. Tayo napintas mata na tapno da serbina. Unggas motor nung tapag balay tayo. Kan at mabati para kada kayo. At nakaasi ti Diyos. Padyak laging pagkabay, Jack. Nakaroon ti sakit ko. Ngam na ikarnat pa iti Diyos. Iti gundaway ko magbiyagi iti napawag. Pagyamanak. Ngam na talagang awanan. Awatan tayo bakit? Jack pa'y nakasagana, Jack. Tigag sangit. Sa nabali. Kanayon kayo maikararagan kadagiti anak ta. Ipatpatag kayo nay. Di mo ko mabaybayan dagiti buang anak ta.
Di ka madanagan. Jack baybayan ina. Ay ayatan ka unay, Jack. Kanayon ko nga ikarkararag ka ni Apo Diyos. Nga ikan nakapay iti at atindo ka pa nagbiyahe. Tapno makadwa ka pa'y itinapaot agundaway. Aran, anak. Agsisingat kawan. Agadal ka na imbag. Di mo baybayan ti adim. Tulungan ni nanang mo. Uwan tatang. Agadal ka na imbag, anak ko. Pasensya ka na. Diyak may pahiti ka sa pulan niyo. Nagis ka na. Paglaban ang man. Yan talaga. Asahan na nakabailang tibagi. Karipata, agsising kita, ag-eskwela ka na yung bag. Kahit na makaturpusak, at makatrabaho at tulungat nga din ko. Oray ni nanang. Tsak itabay-bayan, tatang. Oo, anak ko. Sikatin ang namang kabakatulong itinapsat mo. Kinidinam. Iso, agadal ka na yung naga. Oo, tatang. Ika rin. Alam, bigagsangin. Tanong niya man di mapasama kanyak. Plano ti Diyos, amin na kita. At lunin tayo ti plano ti Diyos. Tasaan tayo, tanggal ti biyak tayo. Kukuha niya po Diyos, anak. Ipatpatag kayo iti atin. Kastamit din ni nanang yun. Kanayon, kahit ay kararagan. Nay, si kamo igayam dyan sa anak ko. Apa yan nagawid ka? Awan klasem? Naglangan ak tatang. Tanadamag ko nga gipatpatakder ka no da Uncle Jack iti balayda. Huwag nga rod, anak ko. Apay nga ipalubos ni Lola nga gipatakder da iti balay ijay. Sapay nagdakkel jay patpatakder da. Magila nga rod di kalman, di patpatakder ta. Nagdakkel mga nagpaiso. Sapay nagpintas ti lokasyon ijay nang ipatakderan da. Apay nga ipalubos ni Lola. Idaw ka nung amin nanggil mo adya. Nga agipatakder ta iti balay ta. Wen ngam saan ko mga ijay abanda? Asidag iti kalsada. Mayat apag bisnesan ijay tatang. Ay, wala niya. Sige, takasaritak tuman ni Lolam. Wen agreklamo kayo Anyat itadda atawid yung Jadayo iti kalsada. Ay awan lugi kayo. Nala, baybayan yon. Narugyan damad tayo. Kandandan ipay malpasan ti balayda. Jay adim ti makagapon no apay nga impalubos ko nga gipatakder da ijay. Nalang. Pagbigyan tayo di adim tanariga ta papaayon ti masakit ko nakmanan. Di kay madanagan, tasyak to ti makamoy ti dayta. Nagdamag kayo pay ngamin ko mga umuna kanyak alola. Nagdesisyon kay matlat tangamin na nadakda kayo. Uray ko man saan masakit ni Uncle tayos lang. Ngam kasano numatayon. Di ijay asawa na ti agnomar iti dayjay abalay. Sapay nagdakkel abalay jay patpatakder da. Good, kung nakano imbagaman ni tatang mo kan ka, apok. Awan mo timbagbagana? Ala, sa nabali. Tanak ko namot ni Lolam. Nga iso ti makamoy ti dayta. Wen, di kay madanagan. Di tay ngamin mabalin na kontraan ti kayat ni uncle mo, tamasakit. Isa pagbigyan tayo pay laang ti kayat na. Isabayan tayo laang nga gipatakder da iti balay ijay. Addan na bukil a planok iti dayta, apok. Nalpasan ti balay tayo, nanang. Mabalinan na pag naadan. Wan anak, ngam ipa-blessing tayo pay sakbay nga umakar tayo. O, nanang. Kano nga rin nga ipa-blessing tayo? Inton bigatan, tapno makaakar tayo iti kabigatan na anak ko. Ne, napintas mo tinamay anda na nga ramid dito'y balay yo, Elvira. Manot na gastos yo dito'y ngay. Diyak kabisado nanang. Basta, inurnong ko ti resibong. Dakkel ati nagastos yo dito'y anya.
Uwan, nanang. Talupay gayam ti kwarto na. Agasem, naglalawa a kwarto. Kasta di kayat ni Jack, nanang. Tapno nawaya ka no dagiti apo ko yu iti kwartuda. No kasta, sasagay sa kayo iti kwarto? Uwan, nanang. Wana, maya, dakkel. Kan napintas ti pan nakaramid na. Naimbagmag ta napanunot ni Jack tinagipatakder iti balayo. Ni, tarbangon gayaman. Agihaman kami, Diyos ko. Iti sabali manan na aldaw nga impay mo kada kami. Ay, agbiluto ak amasapa. Tamasapa kami nga agyakar kadag iti kagawaan mi iti kabarbaro a balay mi. Indayadag nga ikatanti nakaarakop nga ima ti asawa kanya. Apaya na lang may istima ti asawa ka. Apaya kastoy ti lang nga. Jack! Diyos ko! Saan matan nga kang agas ti asawa ka? Jack! Awanan ni tatang, natayan manong, nanang. Uwan nga ron, Junjun. Ading. Di kay unay aglan na dingin anak ko. Ngabin, patyak nga na napintas a plano ni Apo Diyos kada tayo. Misungay palubos na mapasamak ti kastoy. Di na tayo paypayan ti Diyos. Uwan nga na. Insaga na akong dahil kaya mapasamak. Isa palubusan tayo ni tatang. Tap na makainanan. Aran, imbag no saan ang makiasawa manan ni nanang yu? Itatana tayo ni tatang yu? Ha? Tsaka mo ha, manang Jessa. Ubing pa'y ni nanang yu. Iso asigurado ang makiasawa manan dayjay. Anya? No makiasawa manan, agsapol da iti sabali a pag naaldanda. Nanang, kasarin tayo man Elvira. Tamang ano ila ako na jabalayda. Ay na, di na basta mailako dayjay. Tada kanyak ti titulo ti daga. Sa bagay man iti Yung masaya at no maibagayon ti pangedengyaw. Tapno saan sigurado tayo dyan manugang yaw? Hindi ka madanagan. Mapanak kita iji balayda. Sumurat akmat lola. Naumayak agdan nga gito ang saritaan nyo. Sige. Sikati makamo, apok. Elvira, itatanatayan ka anak ko. Itala maibagak day doan niya. Tajak kaya ta ma-stress day di Jack. Iso ajak imbagbaga idi day toy. Ha? Anya day ta, nanang? Day to'y balayo ngayon patakderyo ditoy. Balayo lataan niya. Ngam to'y lote. Saan niya kukwa? Ha? Ay nasa pala kumatamawatam day tabalasan ko Saan kumaaday tati pagsaksakitan tinakam mo? Ngamin, daytoy loti kat kukwa ni Manong yu a Jerry daytoy. Anya? Ngam di kay madanakan. Awaan ti mang papanaw kada kayo ditoy Elvira. Agnaid kayo latta ditoy aginggat kay kayat yu. Tabalay yu kat nga road. Nanang? Ulitak Elvira Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Ni Jerry nga main nga anak ko takin tawid ditoy. Sa bali tay itad ko atawid day di Jack. Ang Jack pa'y lama itad itaatan Jack pa'y matmasikaso. Basta adan to itad ko atawid day di Jack. Ang dagiti ubing ati pangipanaganak. Iso nga urayak abumaro dagiti anak mo. Tapno maipanaganan kadakwada. Imbaga ni Lola ka ni Auntie Elvira. Anyat imbaga na aya? Imbaga na kit din nga agnaad da ijay aginggat kay kayat da. Kan imbaga na pa'y nga awan ka no timang papanaw kadakwada ijay. Anya? Mistake ada ijay nga imbaga na. Imbaga
maa nga ikaro da tinagastos da iti balay da. Babaan iti panagnaag da ijay. Tano may karo da, o di pumanaw danton? Ay na, nalakan tula papanawon lagi jay. Tatagak na jay anak ko. Nung kaya't ko ita papanawon, babalayin. So, bay-bayan tayo pa ilang idangag na rin jay. Tapno, awan maibagbagada. Ay, naimbag pa'y kadya asawa jay adim, na pinatakderan na iti balay. Sakbaya pimusay. Ang amsyak ngay nga inayaw, di nakpay pinanunot a pulos mo. Ala, di kayo matalagan, anak. Tanda kami kinigesa. Saan da kayo abay-bayan? Ay, agyaman nak Jerry Gusto lang ti pangedeng ko. Ajak itad day dya alote kadakwada. Una, takukuha kag nga ruday dyan, anak. Wan, kukwayo ka ni Jay sang apukok day Jay. No kahit yun, umakar tayo ni Jibalay da, anak. Panawan tayo nto'y dahan abalayo. Ha? Mabalin tayo matag na rin dyan. Tatawid ko mo dyan nagpatakdiran na iti balay. Ay, wala niya. Angam, naimbag no man nugot na Elvira. Mayat man gan saan, awan maaramidan na nana. Dakdakkel ti karbangan tayo dyan. Kwarta mo ti kabsat ko tinaaramat iti dadya balaya. Saan naman a kwarta? Ne, si kamat gayam manang Jessa, sumrek ka Talagang sumrekak. Paiyag ko dagito'y John. Ha? Nya dagitangay? Manang, masarabong kadikada kami? Saan? Gamit ko dagito. Agibunag kami ngaminan ka dagiti gamit mi. Taumakar kami dito Ha? Agyan kayon dito'y balay mi, manang? Balay tayo ko nama. Tadagami ti ayam to'y balay yo. Iso balay tayo amin dayto Ha? Ola, tulungan da ka mangisim pa kadagiti gamit ko. Sa di na ti silid mo, John. Day taman o manang. Ikatam dagiti gamit mo. Taumakar ka iti ayan ni manong mo. Agkakasilid kayo talo. Tanalawa mat to'y silid to'y balayo. Umay kami agyan kada tatang ken lola dito Elvira, pasensya kan umakar kami dito itanay. Anak ko mo tinaggastos dito. Iswadakkel ti karbangak iti dayto a balay. Nanang. Nay, di mo samot kaya't nagnaag kami dito. Iba ka ma, Elvira. Saan mo't nanang? Binagaanda kami ko mga umuna. Tapno, mayakar pa dagiti kagawaan dagiti anak ko iti silid ko. Nala, agtitinulong tayon, Elvira. Isumilang da kami, di tulungan da kayon. Nanang, apayakas di dalola. Manipod na tayo ni tatang. Nagbalimot ka titrato da kan ka. Kasla kagurgura da kamutan. Diyak ko makayat nga ibagad ay to'y kan ka anak ko. Adan na ka mo. Iso panawon siguro tapno maamuang ti agpaiso. Sigud asa andak akayat para iti day di amayo. Tati kayat da. Jay baknam ti asawaan ti amayo. Ngam, siyak ting kasarday di tatang yun. Iso sakit din akam da. Awan namin trabaho. Iso tagtagibas si tendak. Nanang, Ngam, okay na ang dayta anak. Maklon ko dayta. Pudnumat kami nga awan trabaho. So, di mo panunutan dayta anak ko. Katno kayat dan ti agnaad dito'y balay. Bayan tayo laan. Tadagada to'y nagpatakdaran ti balay tayo. kunak man no tawid ni tatang daytoy. Dayta kamok idi. Jak man amo. Tanagpaliw mo't ti panuhot ni lolay. Saan mat kano aday to'y titawid ti amayo? Okay lang. Tako namat ni lola yung awan mang papanaw kada tayo dito anak ko. Abay, manuti nagastos yun dito'y naipatakder abalay. Dito'y tawid ko daga Elvira. Ha? Apay ka di ba yaw? Damagag atap no amok. Sag titinutal tayo. Tapno nalawag ti sarita. Ha? Ni, anyat kayat mo asawan ba yaw? No manuti nagastos nyo, ikasay tayo iti binulan.
Takaslaabang yung hagnana dito oy. Ha? Ora ibaga tayo na 5,000 iti binulan. Kat no maikasay amin ang nagastos nyo, mabalin nyo mat sigurong ti agsapol iti sa bali a pagnetan nyo. Tanay, dagak mat da ito'y anya. Okay lang kin ka, Elvira? Wala. No, kastati ko na yung bayaw. Anya nga, ikat kukuwak mat da ito. Iso, pasensya ka na, Elvira. Sabay ko matamawatan na. Takas tamot lang ti bagpaganina ng aramitan na. Isungay baga akon kin ka, tapno maisaganaam da ita. Jessa, di kan sama tun sumsumra kiti klase. Ay, ado nga rin tinaydrop as subject ko, tatang. Masaduta ko. Mabitbitin mat lang ti allowance ko. Unak ngamin nga umakar ka iti pagatala. Ngam ijay mo't nakangingina ti kayat mo pag-iskula. Sa ita, akikat ka magayang. Sayang ti gastos, Jessa. Agtuloy akto inton sumaruno. Basta, agsarday nga pa'y tanasakit ti ulo. Abay, awan plano magtrabaho, Elvira? Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaan yung iti pagbiagyaw. Nang runakit na agkuleyon ti inauna nga anak mo. Uwan bayaw. Madama ti pa nag-apply ko iti trabaho. Dahil tangamin ket, ta nagsangkir ka iti dahi kapsat ko. Nang namnama kalatan iti sweldo na. No nagtrabaho ka kumamat, di saan ka amarigatan ita? Bayaw. Siyak mutlat tangamin ti gumatgatang iti sidain tayo. Nagtrabaho ka mat tapno makatulong ka may. Pasensya kan bayaw. Uwan, sana bale. Tamakastre kakton iti trabaho. Gagayam danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 no pagibusan ti pakasalitaan. Dito'y drama tayo. Biyang Tita musical scoring Eni Palacio. Insura ti pagayam yon Jenna Almoite. Agyaman kanimanan, Diyos dagni na kada kayo amin. Biyang Tita. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Abiyang Tita. Makablaw man pa ni Jenny Batala, Rems Gangnay dita sudipan Launyon, gani ay Garcia. Katitayin tayo nga ro dendanggan ti episode 331. Dito'y drama tayo. Biyang Tita. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si Ka Gerald. Ninanang man. Agsisindo ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarod tiyak pasar dito, nanang. Ay saus, pagbalinom sa amutin a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Ayan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba. Makakit-kita iti kastangar aramidam, Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na no kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da pagay ayaman terik na. Kabaalak mo kapagay ayaman terik na da. Past time lang dagijay kung ako nangarudan, nanang. Sa bali man tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Nagasaman na ita, pare. Agsisino ka ti awid mo dita balayaw. Ay na, pare. Life is short. Gusto nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdatdatunan, pare. Sa anak nagdatdaton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Last time ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka. Si kalahan ti masaktan. Si kamat lang ti madadal ti kasta kararamidam, pare Gerald. Kamangan no pa kay sagmakam to pay kiday. Nairwa magmutan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam. Kapot na lino ko nakatagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tak nagbaling kamot ababaero, pare.
Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jak man na mo, anak ko. Nakamotormat. Huwag. Huh? Dakkel tinagpaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada itinubya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Huwag na nakaw ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Ang mumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas di lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko madya kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok na niya tiriga tinagdalanan na. Saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Ore asino la dita na babae tiyaw awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapang, tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piya. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Ure siyak manang. Sa anak ba't na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang. Agparikot moten ta ure asino mo la dita babae tiyaw awid na iji balay. Agsasabali ababay tiyang angkas na iti motor na manang. Wen nga rod. Past time na kanong nga rod laang. Talaga dakkel tinagbaliwan nan. Bareng makaamiris kumaa. Isumo lang tinakababay ni tikas na araramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anyaya ti pagsaritaan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mo. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manan. Ay na, ading ko, panunutom ko mama ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babae sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day tarason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak nagsibugoy tinatingamulak naman. Madlawan na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mo latan iti savings mo. Diretso ba't ti makukwartak nanang? Ken plano mi manen ti ag-rides intun Lunes. Saysayangam lang ti kwartam no kasta kanayaw. Dakas ka din no ag-enjoy na tao nanang? Sana dakas ti ag-enjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum kaday, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat kanaw ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo ababae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man ang di babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Ang daman inyawid nan. Unay mo tanda di akabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mo ta Misty. Isuman, ambok pa'y mandita kapsat mo anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, hawang mo nga mindeng-denggen na asaw di kapsat mo. Kasanon no itikas tangar aramidan na. Kat adda may ilawan na masikugan na. Awanan na, kaasim tulang. Pangasim Gerald sarde nga munday takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabutang no day tanto ti pakaisag makam? Awan mo't nobya kadakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket.
Awan nobyam kadakwada. Bay anak kadila nga ginjoy manang. 25 mon. Noanya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko makit tinagdudumaan da. Agpapadala ang kita. Ay, nagpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang? Adapay nga ta. Awan sa matan. Ay na, di ka kadi mapukawan iti namnama. Dumtang tulat taday ta. Ma'am-amom to ti babae may kari para kan ka. At daman salud-sudat kan ka, pare Gary. Anya na ita, pare Gerald? O sino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Nadya ka din. Da Shane kan MJ. Ne, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti past time mo ako na. Ha? Matino nagitya babae. Ni Shane kasinsin tinobyak. Isong amo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Good. Sino ti Shane ka na kuha? Yay, atid dong tibok na, pare. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang laki New Year, iti ayan di kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na ti Facebook, pare? Ibagag, iti may sa kondisyon, pare. Balbaliw ka, saan tingamon tag babae? Ni, si Kamot Gayam Manong Gary. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kamusta ka ba? Ay, kasi tisigod. Single lata. Ay, nasayat lata nga ron ano kasta. Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day, Jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo riniply yan. Ay, Jack mo't niya minamam mo. Reply yan, Mariko. Nasaya at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Damat basit pagkautunan na dyan tao. Ano niya? Nakaisam ka man nandita, Gerald. Ha? Sino man nanday taluklukwan dita cellphone mo? Luklukwan adagos man nanti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga nuadan tumanan sa bali ayawid mo dito balay. Depende amanan. Ay si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palang ti biyag mo. Relax lang manan. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagritnak, ison ti babaya para kanyak manan. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan. Okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron na basta. No, saan tang nga gasto si tiplete? Kan, tapno may pasyar ka dito lugar may sakbay nga agawid tayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kami. Sakbay ngamin na pasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timaka mo. Kalpasan ti pa nagpasyar ta. Lumagas tanto igayan mi. Ha? Apay ni Jay? Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Wah. Saan ka ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Abangan mo datang pinaytudi nga pare titunggal may sa. Anya nga minantay ko nam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo at kalugaran may. Owe nana, itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan do dito'y mo laang anti pakaikamang balasang ka. No iso ati pagayatan ti apo nana. Apay kit dinasan. No, saan ka bisay? Mabalinlat tamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabahwak nana.
Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa. Adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basan. Ede, long distance kayaw iti anak ko. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, sonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak ko. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito balay. Ni Shane lang, di kasjay. Panyap kaya tiyo asawan, nana? Nalagaan tirik na kenkwana, anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisap, nasingpay, nalaeng kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure rama ko na. Sana kas kadagitin niya wawid mawad jakambaw no sa dino tinang alaam kadagitan. Isma lang tanakadayumot ti lugar da nanang. Anak ko, saan alakpud dayta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada ka nung amin inyam among kan kuan na napintas kan mother figure a babae idiawanak. Ha? Ni Shane da jay manang. Inaklon na ka din? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam mo kami? Lalaingam nga rod Nukas ka ni nanang day ta babae ali ikalay samon. Dumteng to ka di manang. Di tayo agapura. Guston ti babae Sarda nga mon day ta. Seryoso mo day tayo bagbagam a babae. Wen ka di manang. Madlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Sari amat na romromar. Talaga asahanan pare. Nilagayam Shane ti agas. Ti naidumdum asakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanam amom ni Shane. Poston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga raw piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi diya kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae a para kenkwana anak ko. Kan may saan na kumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na mo na day diya Shane. Wen nga raw anak ko. Hello Shane. Kumusta ka, Gerald? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkikita. Nasaya atak mo't lata. Kasta talaga, ha? Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho ito. Anya nga minon tayo ko lang may bagam kanyak? Ha? Kunak. Sakbay nga klonan ka. Pumasya ka kumapay dito balay. Tapno mayam amo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Intun sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang kan ka, kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga, Rod. See you soon. Umawag aktuanan intun malam. Ada namin ka trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya day kunam, Gerald. Patlunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na nakaw. Saan pa yan? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, pumasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak ka ng ti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no sino ti mangpakan ka iti taraken ko. Kang mangsibog ka iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo?
Amang mabanlog kayo lang. Ada mo ni manang mo, isun ati kaduak. No saan nadadagiti ka kasinsin mo? Kaano aya, ti biyahe? Pinton Lunes nanan. Mapan kakitin anak ko. Tapno maam-am muna kamot ti pamilya ti agbalin, ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditoy. Alaga gayam, danggan iti sumaruno nga upload ti pagibusan wano part 2 dahi pakasalitaan. Dito ito drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ni Chari. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Diyos tag ni na iti tunggal may isa. Biyang ti tao. Hello manan kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti pagibusan mo na part 2 ti drama. Makablawan pa the Mama Adelaida Fernandez, Angel Laura, Rolinda Pasis, kani Rosie Dakayanan. Kaya tita hintay nga rin danggan ti part 2 wano episode 288. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Ilimod tayo ti panagsikog ko nanang. Iso adi ko maibagbaga kadama ng alis ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam. Awan ti palimod adi maiputaktak, anak ko. Maamuan tulat ta ni alis anak si Kuka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin basta di na maamuan ti ama ti sikog ko nanang. Anak ko. Jak namin pulos ni namnama ti Kastiyan na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagik no api anaramit ko ti Kastiyay. Ala, di mo kuraan ti bagik anak ko. At datitan, awanan ti maaramidam, nudi ti mangaklon iti amin. Aywanam ti sikog mo, tapno na salun atto nga ipas ngay mo. Abay no surutan tati kasinsin mo yung lugar na. Inta kong stahay. Amon tanaan yan ti kasasaad na. Ay, panag ko na. Nasaysaya at no si kalaangan ti mapan. Taamangan numabain. Kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamon nakadagos no anya ti damag to ni. Saan nga pa nasasaya at nakadua ka ayos? Ibagat alat nga amumon din napasama kala kami. Anya? Ay, sige nga ron. Duwata ang mapanton. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo ba't gayam, alis, balasang ko. Ala, sumrag kayo. Agyaman kami, auntie. Nagyaman kami, auntie. Adda ka din ni Lenlen, auntie. Adda iti silid na. Awan ngamin gaganay gayat na. Isung agpupupuklatan iti silid na. Anya? Mabiit laeng taya bak balasang ko. Agsarsarita kayo. Tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang alis. Jakon kayat agsubli iti balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya't dagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan arason. No apay nga imay kami. Ha? Umunay ta amin. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan ka, Lenlen. Kapit napasama kiti nagpagtan ta. Di ka mo talaga. Tamon ni manang mga alis tinapasama. Ha? Wanyan din. Napakawan ko ti asawa. Inlaw-lawag na ti amin kanya. Nakainom kayo kano? Isa na pasamak ti Kastiyay. Pakawanan nak manang. Jak ni namnama ti Kastiyay na pasamak. Kontra iti panunot ka nariknak ti Kastiyay na pasamak. Ana, di mo pa kariribukan dahit na.
awatin tayon ti amin. At daditan. Kat, kumusta kay tan? Day tangarod ti parikot manang. Diyak ko may baga na ito eh. Kunak nga ilimad ko kada kayo. Ngam, tangay among kaya man. Masapo lang ay bagak. Ngamin, masikugak. Anya? Di ka madanagan. No nagbunga ti pan nakailawan nyo, ipaay nito ni ti responsibilidad na iti anak na. Wen Len, pakawanan na kumamay. Tanaramit ko di ka sa tsekan ka. Diyaking gagara ti amin. Yung nupay kasta, makasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ana, Huston, di ka nagsangit lan. At daditan, iso nga awatin tayon ti amin. Ang yaman nagtamawatan nak manang. Kunaklano kagura nak. Uray guraan ka, saan matla may sublin ti na panapas. Iso nga awatin tayon dayta. Ang yaman nak manang. Sige nga Ruth, saan kami ngagbayang? Tagdapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kaming tumanan, Len. Kat, anyat mariknap ita. Tana ibagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo namang aran tiniknak nana. Kaslan na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak latta. Ngamin, nagsikugak abalasan. Ay ayat ti bagik. Kastamat ng tipas ngay kundong anak ko. Diyag ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya tinarapaap ko amuklan. Nga mapay akas ti tinagpanagak nana. Ala, awatan tayo ti kasta nagpanaga manak ko. At kararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kan ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan, panubok laeng ay takin ka. Iso nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laeng ditoy amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, anamarso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan, kabagis. Sa tida pa mo iti balay. Oo, nayanday yung anak ko. Agdardaras da siguro, kabagis. Ay, huwag kaya kabagis. Kung namasikog ni Lululin akala ka. Asino nga tinakasikog kan kwa na? At daayan nubyo na. Awan makikita ka kuyugan na nubyo na. Ay, asino tinubyo ni Lululin ko na? ay. Pinilinak ni Alice ajak ka no ibagbagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Iso arum bangla ang maamwam daytoy. Jak kayat tagilimad kan ka, kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawan? Ay, dungag ka, kabagis. Ibagakan ka tinapasabak. Gano asino ti ama ti sikom ti kaanak ka. Alis ba ka? Inaputuludan ni Lenlen itabas doon. Sumurutak, Tony. Di mo trabaho. Basta sumurutak. Aglangan nakpailangan iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kanta. Ha? Di na kun awisan amang sarungkar kinilangan. Kayat ka di asawan day ka. Ama development tirik ng kankwan. Malangga ka kalaro ni Alice. Den sigog na lang ti magagapo. No apay ang magmapanag igay. Basta sumurutak.
Saan amabalin asikala ang timang sarsarong karkin nilanlan. Umadanin ti panagpas ngay mo lanlan. Dakailan ti tiyan mo. Uwan, manang. Lalo kung magsiguro nga ubing ipas ngay mo lanlan. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumukmug ti sikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga aganak. Uwan, manang. Oh, at ti kwarta lanlan. Busbusang bayat ti kaawan mi. Ado una yung tinaitid yung kanya ka kwarta, manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan ija ospital inton agpasngay kan. Uri, saan kayo nga umay, manang? Mataktak kayo laang. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaming to, sakbay ti panagpasngay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis. Kanayon kayo amapan iti balay daan tem. Ngamti kayo pa'y makadawas dito balay. Pasensya kayon, tani busy kami ngamin. Kanayon kami ngagdardaras, tatang. At nasauni ka bagis ko kanya. May papan iti sikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mat ka ni auntie. Kunak mat adi na ibagbaga iti sabali ti may papan iti dayta. Kamsat nak ni antay, iso nga awan ilibad na kanya. Pudno aya, ti imbaga na alam. Wan, tatang. Awanan pa ingaro ti asawam ano kas taalays. Tangiwat yung tatang. Amangan namangag na kayo tasa. Ora mangagda, kapag lumagawanan bang! Anda ka nga asawa na, ngam tinutupan na di kasinsin mo. Di yung amo tinapasamak. So adi kay sumanaong. Amok tinapasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartat da ka na. Ngam saan nga umdas arason da ita. Talaga kitingag da pa nagkustulay di kasinsin mo ha. Iso nga impampamuspusan na kaamin. Sige, mapan kami tani. At dapat lakad ni. Oh. At titikwar tayo. Mapan kami, tatang. Lalaki timpasgay mo lunen. Uwan nga, Rod. Karopropam ti ubing to ni. Wanalis. Ay na. Andan anak ko. Yes! Lelen, thank you. Kahit kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayaan to si Kugmo. Ala, agawa ang tagpapigsa Lelen. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakitulod na itidaya pa rin ni Balong Alis. Dua tamapan, talaan tante anak mo. Anya? Hindi ta ko mabiglaan ni Lenlen. Ang mga saan mo manugot? Jak nganunan kayak teraramid. Di kanayon nga ipapan mo ijabalay na. Jak amun no talaga ati anak mo ti gaggagaraon ijayuan no anya. Alis, si kate asawa. Si kate ay-ayate. Basta, kasaritatan ni Lenlen. Lenlen, da ito isingasing mikan ka. Kat para iti pagsayaatan. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatan ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapunan mo. Di ka maawatan, manang. No kayat mo, alangan min ti anak mo. Tadakanin ti mang padakkan. Anya. Lenlen. Ipay may amin ang kasambulan na. Pagkadalin mi, kan ipatag mi. Saan mo baybayan? Sana. Diyak kaya't namaya tayo ti anak ko kanyak, manang. Taanyat kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon at asarong karan ti asawak dito. Kasta ka di. Anya lang ang tisawan dagiti tao. Lumaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakil matlaang ti karbongan ni Tony iti ubi. Taputot na dayta. Saan laasi ka ti aking anak ni baby?
Lading itag manang alis. Ngam, jak manugot. Jak itad ti anak ko kada kayo. Kung nakumot ngamin ka, at di mo biglaan. Kanya nga saan lakat nga rudan ngay manukot? Napatag ti ubing kan ko na. Iso adi na kaya't amayaday iti sidong na. Inayaayo tapay ko mga men. Di ta ko magpinigla. Baso mo ba ito, Alice? Ala, bayan. Tamang panunutak iti sa bali apang huspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong ta. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin na kabalan ta. Ang mga ayaw kinilanlan. Hello, Lenlen. Kumusta kayo ni iti anak mo? Nasaya at matmanang? Kaya't mo tagtrabaho iti abroad, Lenlen? Uwan kumaan, awan magkwarta ka busbusak manang. Kan awan mga awil iti anak ko. Tapasari ang sakit mo ni nana. Di mo pa kadanagan dagita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Tulungan da ka nga gabrot. Da kami ti gastos. Kan no maitalok mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan, kasaan mi abay-bayan ti anak mo. Masapon ngagtrabaho ka, tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibiit ti panagurnong mo iti kwarta, no ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen. Kat umanukot ka, anak ko. Kaya't mo ti agabroad. Uwan nanang. Kat sa bagay, sigurado asan da baybay ti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Uwan nanang. Isuamapan kami ijay syudad inton bigat. Kadwak ti anak ko. Taisuda pa'y lakan ti mga awir ka ni Balong. Ay, katwan anak ko. Ay, nakarumat ngamin manan ti sakit ti sikat ko. Agkin arumat ti sakit na. Bayan nyo, tanod da kwartak. Ingkay ti ipacheck up day ta. Umutang tayo pa'y langit ti pagpacheck up yun, nanang. Wanto, anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutam? Takabailak pa'y mat nga ibturan ti sakit na. Nagwapo ka talaga ito, anak ko. Hindi ka unay agak nga agak ta ang mga numakaliin. Alice, pagyamala ka. Ngamin, inawat mo anak ko. Kapuday tayo tinalaw sa panagayat ko kan Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ngagsakripisyo para iti pagragsakam. Pagyamala ka, Alice. Kat, anyat imbagang tinilanlan. Imbagak abayat ti panangipagna iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na dito eh. Tadat at mga iwan. Oh, kamaut dyanan na. Naalat amat laingin ni baby. At da nagtawid iti sanig ko ang mapanawan tanto. Wan, kat ipasiguradok asaanan amaya dayo ti anak mo kan Tony. Pag-abrodak nilenlen, tapno maya dayo iti anak na. Alice, agreeing ka. Nagsakit tulog ko. Alice. Apay. Nagsakit tulog. Diyak kamalan mo. Hindi ka naman pwede na sakit tulong. Kunak magpa-check up ka. Nang di mawit kayat. Mawala. Alice. Ala, apay ngay. Agpiwis ka matan, Tony. Aglingat kay tinalamiis. Itaray ka na ang ni hospital. Apay, ang napasama ka sa asawa manakaw. Naku, matos ti asawak tatang. At kanupimtok nga urat iti ulo na. Alas, asos, kasanditan nga. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko.
Patayin ti asawa kan. Uy, meron anak ko. Biglaan mo ito ipapatay na. Di nang lalasatan tinapagtagnan. Awan ti patpatgakunay nga asawa. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni Nanang. Agyaman ako na Lenden. Itatanay tapon ang ti asawa. Agsalita ta itinasayahat Lenden, ating ko. Ngamsak pa iti amin. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Inarakop nakmatan, Manang Alice. Pakawanan nak, ading ko. Dakal tinagpasulan mi iti asawa kan ka. Diyak amo no mapakawan nak iti daytoy. Nga masapol ang amo. Anak, kaya't mo asawan, Mana. Dungag ka. Ta istorya ag ti amin, Lenden. Masapol nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, diyak kabailanan ti konsensya ating ko. Isu asapay ko mata mapakawan na. Diyak laing pagarumakas tagayam ti plano yung kanyak agasawa, Manang Alice. Wan Lenden, diyak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori manan ating ko. Agragot ni Tony ang maadaan iti anak. Kat gapo iti nalaos ang panagayat ko kankuana. Impalubos kong aramidan na kikasjay. Ngam na amiris ko abidot day chay, ading ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, Manang. Sana na may sumli tinapalabas. Isu nga aklo ng tayon ti amin. Mapakawan kayo, Manang Alice. Agyaman naklandi. Kanuan kaya. Adda nagsalitaan mi iti asawa ka para iti anak mo. Adda itad ko at awid na kada kami. Kan mang tadak iti kwarta. Tapno adda pang rugyam nga agnegosyo. Di mon patuluyan ti agabroad. Tapno saan mo ang mapanawan ti anak mo. Sikamat lang ang timang padakkel kan kuana, Lenden. Agyaman at narod no kasta, Manang. Kitno kayat mo, tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga ron, Manang. Diyak ngamin kabaulanday tano si Siak. Kasapulak ti tulong mo. Wan, aramidag ti amin na kabaulak amang tulong kan ka, ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mo iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabaulak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa'y ti itad ko para iti anak mo. Kan ti pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako na, Manang Alice. Salamat itingkay panagdangag kat sapay la kumata na gustuhan nyo. Alaga gayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.